Bok svima, evo nas u još jednom videu. Ovaj put ću igrat Pauper Daily Event. Nije mi bilo pred ljeta pa nisam ni ništa snimao, ali evo sad malo za promjenu. Ovo je deck, nisam igrao Pauper dosta, ali ovaj deck je vidno. Od kad ima Pauper, kad sam ja igrao na netu, je bio ok. Ima neke lude startove koje jednostavno nikakav hate ne može zaustaviti skoro. Više manje zahvaljujući ovom tipu. Igra hrpu one dropova koji su jako bitni, uvijek želite imati barem jednog od ovih tipova u početnom handu, budući da su najagresivniji. Ovih 8 tipova su prilično bitni protiv recimo Tendrilsa, Corrupta i takvih stvari protiv Mono Crne, budući da onda protivnik ne gaine life, a i Mono Crna je najgori matchup valjda. To je gotovo nemoguće pobijediti. Ne znam, ovo je tipičan full agro deck, sličan je Burnu, treba vam svaka karta, jako rijetko maligani deck. Veoma jednostavno uzima one land handove, što ga nekad zna i zeznut, ali dobro. Sideboard je takav kakav je, nisam nešto previše razmišljao o njemu. Možda fale Molten Rainovi protiv Cloudpost dekova, ali ne znam koliko su česti danas, tako da to ću vidjeti kroz par dailya. Prilično je straightforward, ovo je za neke komboje i taj post, ovo je za mirror i sve agro dekove. Ovakve mass removale igrate protiv mirrora kad drugi igrate i protiv onih nekih landfall dekova, Borosa i tako koji igraju Geopidove i Step Linksove. Ovo je extra removal ako ima tih malih tipova. Ovo je Ravager, svaki agro dekovi, a Flaring Painovi su tu da rješavaju one protection from monocolor tipove. Ne znam kako se zove, Guardian of the Killed Pack, tak nešto. Eto, daily bi trebao početi za koju minutu, tako da se vidimo u prvoj rundi. Evo nas u prvoj rundi, nažalost nismo dobili na kockici, to je inače jako bitno u ovom deku, budući da prvu partiju obično pobjeđuje protiv svega, osim možda Mono Crna. I to ovisi koliko mass removala Mono Crna ima u mainu. Čekamo protivnika, izgleda da nije tu, tako da opet malo pauze. Evo nas nazad. Ovo nije baš najidealniji hand. Budući da ima samo 1-1 tipove, ima 3 landa što je jako puno. Ali kad sam rekao da deck ne voli baš maliganit, zato što igra samo 17 landova pa je nezgodno kad ne povučete ili nijedan land. Tako da ćemo uzeti. Drugi smo, valjda ćemo povući neki 2 drop. Idemo protiv Infekta. To bi moglo biti dosta nezgodno. Budući da imamo Chain Lightning, a ne Lightning Bolt. Ne znam, mislim da ne igra nikakve removale, pa... Mislim da ću Chain Lightningat odmah ovog tipa. A onda ću sljedeći potez imat Sledera i Arsonista, pa ću biti zaštićen tih gluposti. Taj Infekt je jako nezgodan, budući da može drugi potez pobijediti sa Invigoratima i svim mogućim pumpalicama. On nema drugi land ili ga čuva za landfall. To isto nije baš najbolje. Ali evo, možemo se ovako braniti. A onda će kad Sparksmith postane aktivan, onda smo, ja mislim, u dosta dobroj poziciji. Jer life nam je nebitan protiv njega. Sad kad igra Seal, mislim da ću mu ići ubiti tog tipa. Ako ima još neku pumpalicu koju će potrošiti slobodno. Što više tih karata potroši odjednom, to bolje.
Jel neće imat za kill onda. Ok. Sad ćemo vidjeti da li sam se zeznuo ili nisam. Ako ima neki dobar teren, može imati Invigorate, to je plus 4. U svakom slučaju ćemo blokat ovdje. Ili ćemo ubiti tipa, ili će on morati još nešto trošiti. Što je skroz u redu. Eto, ovo je, ja mislim, dosta dobro. Sad imamo Lightning Bolt, što je super. Budući da nema haste tipova, odigrat ću ovog Raidera. I sad mislim da Raider sam može ići do pobjede. Valjda ima dosta karata za Infect u ruci. Mi nemamo baš karata i još smo uvukli taj land, što je dosta loše, jer ovaj deck ne želi više od 2 landa vjerojatno. 3 je najviše. Baš ako imate Bushwhackera pa želite puno stvari iskrcati na stol. Ali evo, ovo se čini prilično dobro, mislim. Pogotovo ako Sparksmith preživi. Naravno, sad ću odmah gađati Mambu, zato što želim da umre ako iskoristiš seal, što vjerojatno hoće. Sad moram vidjeti, ne znam da li ću uopće koristiti Lightning Bolt ili neću. Možda čak i ne idemo prvo vidjeti šta će on, hoće iskoristiti seal uopće. Ok, on sad koristi seal. Ja mislim da je možemo sad ubiti bez problema. Tek ne igra toliko puno kričera njegov, tipa 10 do 12. Igra elfove, mambe i one mirove za 2 mane. Tako da već smo ubili 3 od recimo 12 kričera. To je vjerojatno ok. Sad imamo ovog Sparksmitha koji sad radi po 3 damage-a. To prolazi i kroz Mutagenic Growthove. Tako da sad napadamo fino. Ovo je super, sad možemo i s Conscriptsima napast. I napast ćemo i sa Sparksmithom. Opet nema hastera. Par ne ovih s Infectom. Tako da samo lupamo. Koliko je land, to nije ima prošli potez, tako da vjerojatno nema ništa. Super. Da li nam je ovo dosta? 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Nije, ali mislim da idemo sad napraviti što više damage-a. Ne znam šta se može desiti. U mainu nema fog vjerojatno. Tako da smo vjerojatno dobri. Na 2. I mislim da je sad to. Mislim ako nas nekako ne može ubiti. Rotwolf, dobro. To je skroz nebitno. Jednostavno napadnemo sa njima. Ako ima 2 prevare nekim čudom, nekako je da imamo još 2 removala za njegove tipove. I evo ga, pustio je. Ili će blokat, dobro je. Ok, sad Cyborg. Protiv tog deka želimo što više instant removala. Šta oni igraju? Znači igraju sve ove instant pumpolice, vjerojatno rankore. Sparksmith je tu genijalan, sigurno. Ne znam kakvi su shaderi. Budući da ima Rotwolfove, ima puno tih pumpalica pa moće se spasiti, a ja na sebi ne želim tipove ubijat. Deathspark je sigurno dobar. Šta ću uopće vadit van?
ti koji su svi dobri za jednu manu. Chain Lightning nije najbolji, ali je sigurno dobar, budući da je removala taj deck, umire od removala. Vjerojatno flankisi nisu najbolji, pa evo izvadit ću dvoje flankisa i stavit ću još jedan shader. Ne znam kakav je, ali probat ćemo. Skroz random je ovo cyberdanje inače, skužili ste. Ali mislim da je okej. Mislim da je meč općenito dobar. Ili smo se sad skrumpali sa dva Sparksmitha. Da vidimo kako ide game 2. Sigurno želimo par neki removal u početnom handu. Ako ne to, sigurno tipa za jednu manu, jer ne smije dobiti slobodan napad drugi potez, pogotovo kad je prvi. Ovo je jako dobar hand, ima hrpu removala. Ima samo jedan land, ali kao što sam rekao, ovaj deck jako često uzima takve handove. Ovaj hand je dobar protiv bilo kojeg deka, valjda, jer ima jako brz početak. Evo, proba. Ne znam šta točno može napraviti da igra ovog 3 removala, ali vidit ćemo. Šta igra od pumpalice? Igra one Vinese. Evo, dobro, to ćemo mu odmah Chain Lightning dati. Budući da je Chain Lightning Sorcery, da smo sljedeći napad mirni, onda igramo kohortu i čuvamo Opa, Invigorate. Pa, to je okej. Ako baš nema neki nut start sad, bar smo mu izbili ovo, jer to je pola svega što mora napraviti. Okej. Da li ima, ne znam, 2 Invigorate-a i još pumpalicu? Ako ima, bolji je. Rancor, dobro. 3 uz 5, što može imati Mutagenic Growth i Invigorate. I to isto nije dosta. To je dosta dobro. Sad trošimo sve, samo da ga ubimo. Prvo Chain Lightning, zato što želim da, ako imam pumpalicu, Despar bude na topu za neke tipove. Rankor ćemo se vratiti, ali šta sad? Rankor je tu da se vraća. Mogu čuvat sad neki burn da mu spalim Rankor, ali budući da nema, još nije pokazao drugi land, mislim da mogu odigrati tipa, vrdat s nekakvim pressureom počnem. Imam više removala od njega, ali mislim da mu ne smijem dati beskonačno vremena da si skuplja stvari. Čuvat ću removal, a i želim imati tipove da ih castam da bi ovaj tip mogao napadat. Tako da ovako pomalo se čini u redu. I opet sad ovo izgleda prilično dobro. Hornet Sting. To je dobro. Evo, napumpat ćemo se ovog tipa. Nije loš taj Hornet Sting protiv mog deka. Ali, budući da on nema ništa drugo, ovo je bio dosta dobar draw. Ako učimo land, imat ćemo jako puno damage-a sa Bushwhackerom, 6, 10 čak. Neće nam biti dosta, ali ovakvu partiju pobjeđujemo sigurno. Dobro, još evo sad nam je dosta, ako povučemo land. Ali on ima možda Hornet Sting. Nisam povukli land, možemo napraviti 8 damage-a. Mislim da ću samo odigrati Sledera i napast s ovom dvojicom.
I sljedeći potez je vjerojatno mrtav. Zato što bilo koji tip koji prođe ide za 6, mogu sekat War Marshalla 2 tokena i nekog napumpat. Iker Klomir, okej. To ćemo Death Sparkat odmah. Nek troši sad pumpa, mislim nebitno je li imamo i taj Lightning Bolt. No eto, dobro, još jedan Invigad, super. Da li se bojim Hornet Stinga? Vjerovatno ne. U stvari mogu i kikanog Bushwhackera vjerovatno odigrat. Ne postoji nikakav fog za 0 mane. Da. Ne, može Bushwhacker. Mogu sam i Raidera pa imat Bolt, ali volim Bushwhackera odigravati. I evo ga, dobili smo prvu rundu. Vidimo se u drugoj. Evo nas u drugoj rundi. Nažalost, opet nismo dobili na kockici. Ali dobro. Idemo vidjeti šta nam protivnik igra. Zove se Pokemonči nešto. Evo ga. I on je dobio 2-0. Negdje. Evo ga. Samo da otprilike znamo šta igra. Combo. Da, malo je šteta što nemamo one Molten Rainove u sajdu, ali okej. Ovo bez Death Sparka je hand koji prilično brzo može ubiti. Ne znam baš da je treći potez nikako. Četvrti, da Fire Blast nađemo ili nešto tako, možda četvrti. To je nažalost malo presporo. Ali vidit ćemo. Rijetko se desi da ovaj deck misa. Ovisi kojim hoće se, ako se požuri, onda ima šanse da fula. Ali ako se ne požuri, vjerojatno će nakotiti toliko goblina da, iako nema Bushwhackera, će nas ubiti. Ok, mi možemo napraviti damage koliko možemo, pa ćemo vidjeti. Ovo je klasičan race. Ovaj deck inače vozi tak. Treći, četvrti potez. Treći potez može. Četvrti potez je prilično konzistentno da zavozi. Mi sad tu imamo dosta damage-a, ali ne vjerujem da će biti dovoljno. 9, ispustimo ga na 9, tako da sljedeći potez ga ubijamo. On će sada morati zavozit, ako želimo pobijediti. Tako da, eto. Sad ćemo vidjeti. Da smo bili prvi, znači bilo bi nam dosta ovo. Ovo nije baš najbolje kad ima odmah. Ali vidit ćemo. Možda fula. Ne dešava se često, ali vidit ćemo. Tipit ćemo mu F6. Jel nebitno je li bi mogao izbrnom iako nam ubije sve. Ima Storma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Dark Rituala je povukao. Znači trebaju mu i Bushwhacker i Empty Devorancy. I evo ga smotajem. Ok, nekak smo se izvukli.
Ovo se ne dešava često, stvarno. E, u ovom matchupu Sparksmith su mrtve karte. Oni su općenito, ne znam, bar sam ja skužio da ih dosta često sajdam van, ali protiv nekih dekova su jednostavno genijalni. Tipa prošlu rundu protiv Infekta. Protiv njega želimo vjerojatno Pyroblastove i sa Grape Shotom je dosta teško ubiti. Tako da mislim da sa Empty the Warrensima ubijam. A nama je dosta spustimo jednog, dva tipa, ili jedan tipa, čak i samo sjedimo na Seismic Shudderu. Tako da i sva 4 ova tipa. E sad, šta nam ne treba? Arsonist vjerojatno bez veze. Ove jake tipove želim zato što vjerojatno će i on sajdat ovakve nekakve mass removale kao Seismic Shudder. A ne znam, jedne flankise. Ovi 2-2 tipovi su vjerojatno, ne znam, jedan rider i jedna kohorta, evo. Ne znam, njih želim imat protiv tih Seismic Shuddera i tako, bar si nešto spasim, ovi su pak jako agro. Oni su genijalni sa Bushwhackerima, flankisi su dobri sami po sebi. Death Sparkovi mi ne trebaju, super, onda mogu ovo dvoje igrati još. Ne flankise, nego rider. Eto, to je mislim ok, Cyber. Game 2. Čini se ok, nemamo baš nemamo Shudder koji smo htjeli, ali Pyroblast da može zaustaviti malo, pogotovo sad kad je Maliganio ovak jako. Probat ćemo što više damage ogurat na početku. Sad ne može vjerojatno voziti treći potez, evo povukli smo i Dwarfa. Tako da sad igramo njega. Sjedimo na Pyroblastu i na njemu cijelo vrijeme i to je to. Mislim da sad jako teško može pobijediti. Osim sa Grape Shotom, naravno. Protiv toga ne možemo ništa. Nećemo kontrati Ponder. Rađe bi mu kontra neke Ideas Unbound ili tako nešto. Nešto što mu puno karata vuče. Ovdje ću igrat Sledera i opet ostaviti Dwarfa. Da ga mogu puknut. Land je bio dosta dobar, budući da bi mogu početi igravati ove tipove, inače ću napadat samo za 2 po potezu. Ali to je ok, dok god imam ovog tipa, dok god imam manu za njega, mislim da sam siguran. Tako da neću se za baš ništa zatepat. Evo ovako idem za kill sljedeći potez. Njega odmah sekam jer neću plaćati echo, a ovako je to damage više. Za 5. Sljedeći potez za milion sa Bushwhackerom. Mislim da je to to. Proba. No dobro, slobodno vidi hand. Mislim da ništa sad ne Pyroblastam, jer samo sjedim na njemu. Ako uspije sa Grape Shotom zavoditi svakom čast. Naravno i ako potroši, ima i zelenu manu. Da bi potrošio svu crvenu, onda bi mogu mu kontrati nešto plavo. Ali ovako može anamorfozu, pa je sve jedno. Sad mu neću stisnuti F6. Okej. Dobro sad, ne znam baš
šta vam puno mogu reći, osim da on pokušava izvoziti svoj kombo. Vidit ćemo šta je sve povuklo. Ok, empty the warranty. Dobro, to mogu staviti. To se rizolva. Da li ima bushwhackera ili nema. Grape shot. Ouch. Da je to dosta, nisam brojao. Ne znam baš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Mislim da nije dosta. Okay. Nisam vidio ovo uopće. Baš loše. Da, brojao sam tako da uopće nisam skužio da je target od Warpa. Preglupo. A niš, sad se samo mogu zbuksat. I to je to. Nadat se da će on napast nekako sa više tipova. Kako on ima? On ih ima 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Znači da bih ja trebao 8 blokat. Ja što mogu samo 6 blokat. Ali mogu napast s ovom ekipom. Ja ih moram sve blokat, tako da je sve jedno. Može blok po forcu s dvojicom. Aha. Pa tako. Preživljavam još koji potez, to je dosta dobro. Da. Znači, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ih ima 18. Ih moram 8 ubiti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I onda odigram bushwhackera i moram povući lightning bolt. Okej. Dobro. Sigurno može tu jednog. 2, 3, 4, 5, 6. Dvojicu blokam. 2, 3, 4, 5, 6 ih ubijem. On ih ima 12. I dvojicu mogu blokat. I ako napadne sa svima, onda ga ubijem. Ili ne. Treba mi lem za to. Ok, ovo mi je uglavnom sve jedno kako sam blokao. Dobro. Ovo je jednog.
ili jednog, ili dva. Devet, 10, 12. Ovako ostanem na 1. On ide na 3, pa ide i on na 1. Ali mogu ubiti jednog i onda se izletiti za 6 sa bushwhackerom. Sad je pitanje će on napast sa svima ili šta. Da. To je malo nezgodno. Dobro. Svejedno je sad. Joj, kako je ovo glupo bilo. Ne znam, idemo probat povući neki burn. A, to nije burn. Evo, sranje. Dobro, treba gledat, više izgleda. Odlučio blokat sve. Okej. Pobjedio sam sam sebe. Sad smo mi prvi. To je dobro, valjda. Jo, ne vjerujem. Ali dobro. Desi se i to. Ok, sad smo prvi. Ovo je dobar hand, opet imamo starog dwarfa. Prvi potez ga ne moramo igrat. Ali zato ga sad igramo. I pazim bar ja ko oko u glavi da da koristim taj ability. Neću odmah bushwhackera, nego sljedeći potez. Sad ću ga i chain lightningat još. Ovo je dobro ako ne pokušava voziti. Ne, super. Sad treba vidjeti da li imam dosta. Znači 5 tipova. Mislim da ako odigram njega, znači imam 4, 5, 6, 7, plus 5 imam točno 12. Tri, 5, 7, 90. Ajde, bar sam dobro izračunao. Evo ga, i nakon one velike pogreške smo pobjedili, pa vidimo se u trećoj rundi. Evo nas u trećoj rundi, opet smo odlučili ne dobiti na kocki, ali mislim da imamo prilično dobar hand, samo ćemo vidjeti protiv čega igramo. Sneak Attack Kid se zove. Tu je onda... Evo. Samo ne mono crna. Opet combo. I to isti.
Protiv komboa ne znam baš da nam je ovo dosta. Ali opet u menu nemamo niš drugo. Ako nađemo Bushwhackera i Land, moguće da možemo dobiti. Horace. Sam gledao krivi meč. Ovo je neki burn onda, ili? Sneak attack kid. To je moj replay, šta? Zašto ne mogu to gledati? Ne mogu to. To je infect neki onda vjerovatno, evo. Da. Ok, to je valjda ok matchup. I još nema first turn drop. Mi imamo dva removala. Land bi nam jako dobro došao. Mamba. Mislim da moramo odmah chain lightningat. Zato što tak će i potrošiti pumpalicu. A ako ne potroši onda neće imat ništa pa možemo čekati. Treba nam land, onda smo ok, valjda. On si sam radi nekakav pressure, već se i 4 life uzeo. Ovo nije bio baš neki najbolji hand protiv infekta, želimo više instant removala. Ali vjerojatno je ok ovak, cista je nezgodno. Da. Mislim da ću igrat ovako. Da on ima 5 pumpalica u ruci, koliko već. Ću napastak, blokat ću Sect Ridera pa ću probat. Ovako ću sigurno jumpat s njim. Dobro, ima puno landova. Ok, ovo je malo nezgodno. Moram blokat, barem taj jedan damage da me Invigorate ne ubije. Nisam baš računao na 2 rankora. Land. Ovo je dosta nezgodno. Sad ne preživljavamo ni jednu pumpalicu. Double blokat ću ovdje. Ok. To mu je i više nego dosta. Dobro. Znači želimo te removale, za rankor nemamo ništa. Sam program da snim. Ojoj, baš je glupo ovo bilo. Njih želimo, sav burn želimo. Nikad neće imati 2 tipa dole, tako da nam to ne treba. Jednu flankistu ćemo samo izvaditi. To je to. Da, igrat ćemo prvi. Ne znam da mogu uzeti ovaj hand baš. Imamo to puno removala, ali 0 pressure-a. Ako ne vučemo tipove nećemo baš niš raditi. Tako da morat ćemo maliganiti.
Ovo je isto užasno. Oba dva Fire Blasta. To nije baš neka sreća. Njih se nikad ne želi baš vaditi van. Ali nije ih baš ni veselo povući u prvom handu uvijek. Dobro. Ovo je bolje nego što sam očekivao. Jednog tipa smo riješili. Okej. Ili nema Invigorate ili ih ne želi trošiti. Evo, dobro. A neću ga pustiti. Treba nam ili land ili burn. On će se zatepat ovdje. Dobro. Da. Nismo baš povukli. Odigrat ću ga tek toliko da on mora trošiti manu na regeneraciju ako nas ne ubije odmah. Ili moram ili povući taj land i baciti Fire Blast u ovo kad je zatepan. Joooo. Sad moram sigurno baciti Fire Blast ako povučem land. Da li ima Invigorate? No. Da, baš sranje. Sad bilo koja pumpovica pobjeđuje. To mislim da sigurno ima u 3 kartice pogotovo. Da. Dobro. Poniženje. Ništa, vidimo se u zadnjoj rundi. Evo nas u zadnjoj rundi. Konačno smo dobili na kockici. Pa valjda možemo koji booster osvojiti. Opet imamo Fire Blast u početnom handu. Ovaj hand je dosta dobar ako povučemo land. Idem sam vidjeti Liaz nešto. Liaz Al 1. Protiv čeg igramo? Ovaj gore. Opet combo. Mislim da nam ovo nikak nije dosta kombo. Ali nije niš prvu partiju, tako da je sve jedno. Teoretski može biti dosta da vučemo sad land pa Bushwhacker. To bi moglo biti dovoljno onda. No, nismo odlučili povući ništa, tako da ćemo baciti bolt u glavu i reći dalje. Ima dosta komba, znači da za sljedeći turnir ću vjerojatno staviti Molten Rainove u deck. U Sideboard i moguće čak da stavim još jedan land u Sideboard za potrebe tog Molten Raina. On sljedeći potez vozi vjerovatno. Tako da evo možemo ga na 11 spustiti.
povučemo len sljedeći potez, a on nas ne ubije, onda smo ok, valjda. Imamo War Marshalla, pumpamo nekog sa 3 i onda Fire Blast. Mislim da nam je land ne bi bio dosta. Tako da, ok. Probat ćemo povući opet hate koji cyber damo, pa smo valjda dobri. A možda i on zezna sad koji ne. Ako nije povukao baš puno rituala, onda smo ok. Ali ima 10 karata, pa teđu. Dobro, evo. Našao ih je. Ili je samo spor, ili ne zna kaj radi, ili nema ništa. Sad, da vjerovatno sigurno ubijamo ako ne zavozi. Ne, sve nam treba land. Stignuo sam F6, tako da ovo se desilo, ali vjerojatno imaju još jedan Grave Shot ili Empty the Warrens, tako da je nebitno. Dobro. Možda ima i Bushwhacker prema. Ima. Dobro. Dobar hand. Okej. Sad dakle znamo ovih 7 karata. Ne znam koliko je taj Fireblast uopće dobar, ali prvo ću ga sad ranije koristiti, tipa ako će samo Ponder odigravati ili tako nešto. Ćemo vidjeti. Još nešto. Sve smo još vladili. Shaderi su dobri, Chain Lightning to Dwarf je super. Vjerojatno flanki se jedno možemo zvajiti. Ili ne. Fireblast, Dwarf, Lightning. Ma da. Jedno flanki se zvajiti. Idemo prvi. Opet sam povukli jedan land. Ali imamo dve dobre karte koje ga zaustavljaju. I opet taj Fireblast s nekog razloga. Valjda ćemo povući land. Ili ne. S ovim landom ne može voditi drugi potez nikak. Znači igrati Hortu. Za više damage-a. Uvijek nema land. Možda i dobim ovu. No, nemamo ni mi, nažalost. Ovo nije najidealnije. Dobro. Idealno. Možemo odigrati i Sledera. I napustiti 5. Sad mi mogu 7 u glavu baciti. Tako da smo vjerojatno dobili ovo. Ne vjerujem da ima Hydroblast ili tak nešto, iako pa možda bi mogli imati čak. Ićemo nekom sigurnijom rutom. Tip za jednu manu bio idealan. Aha. Znači
ću probat vodit sa 3 mana. Dobro. Sretno mu bilo. U stvari ne baš, ali vidjet ćemo. Izvedivo je. Sad ćemo ga ubiti jednostavno. Ako ima Hydroblast, ne možemo protiv toga. Super. To je bilo sigurnije u svakom slučaju da nam prvo ne bi ubio njega pa onda odigrao Empty Dvorence. Eto, sad smo drugi. Dobro bi nam došao neki dio hejta u početnom handu. Vidjet ćemo. Ja dođem kada on se odluči. Evo ga došao je. Igram prvi. Mi imamo neki odvratan hand koji ćemo maliganit. Ovaj nećemo maliganit. Drugi potez vožnja je malo vjerojatno. Možemo krenuti s Kohortom pa onda sa Dwarfom, tako radimo više damage-a. Ma da. Nije u stvari baš da. Igrat ću Dwarf prvi potez za svaki slučaj. Tako mora igrati oko njega, mora imati i Grape Shot i Empty Dvorence. Ne znam je li to dobro, ali sad ovo je jako dobro bilo. Da smo našli taj land. Konskrici još jedno. I radu tu još jedan land da imam Shudder, da mogu igrati oko svega. Ok, valjda nadam se da neće imat i Empty Dvorence i Grape Shot da ubije Dwarfa i ovog Bushwhackera. Inače mislim da stvarno presporo radim damage, tako da ću probati ovako. Ovu jednu manu sigurno čuvam za Dwarfa. I ovako i na koti puno goblina, iako moram ubiti u tom jednom potezu, inače samo mu počistim board. I onda sam u 99% slučaja pobjedio, budući da nema karata ni landova. Sad ćemo vidjeti, da će vući još jednu karatu ili će ići voziti. Možda govorimo samo jednu plavu. Ok. Da vidimo. Sad ima više plave. Dakle, moram naći sve 3 karte da bi pobjedio. I dovoljno za Stormat. To se nadam se neće desiti. Top. I not shuffle, to je šteta. Sad je vidio hand i sad zna da mora imati sve. Ponder.
Valjda će šafut sad. Dobro, sad bar nije našao nešto dobro. Ok, ritual. Dobro. Još uvijek mu treba crveni ritual neki. Tako da sad nema ni plave, ako tu nije naš crveni ritual, onda je u problemima. Da vidimo. Šaplo je. Dobro, to je nebitno. 10 je. Problem je isto nebitan. To se sajkla. To mu i da crvenu, plavu. Znači još će ponderati ili nešto. Ovo bi moglo biti jako dobar grapeshot ili jako puno goblina. Ali ne vjerujem. Nema dvije crvene sad za bushwhackera. S 4 karte i plavo-zeleno mislim da ne može puno. Trebao sam puknuti dwarfa na kraju poteza, ali sam stisnuo F6. U svakom slučaju ću sad puknuti dwarfa, zato što ga shader tak i tak ubija. I odigrat ću tog War Marshalla i napad za 4. Da sam puknuo dwarfa na kraju poteza, sad bi pobjedio. Ali ja očito ovaj turnir odlučujem ne pobjedit. Tako da mi se možete smijat. Ali eto. Sad ćemo vidjeti da li može zavoziti ovako. Dobro. Ja se samo moram odstepat. Mislim da s toliko karata teško da će napraviti ogroman storm. Mora imati šta, 11 storma, 2 bloka. On ima 23 tipa. Da. 10 stormi, 21 tip. Ali 2 su svi. A vidjet ćemo. Nisam se valjda sam pobjedio opet. Sad ću on tu razmišljat. Samo daj. I evo ga, mislim da je smorto. Eto, super. Ipak smo nešto uspjeli osvojiti. Ništa, vidimo se na sljedećem dailyu. Pozdrav!